Ano, la pa yang konta ko ane. Woi bos, alah, ya. Kalau mau berhenti bos. Ano na lain? Itu nampaknya nggak tahu, lo nampak di situ bos. Ko namo magkukukuha mga baduo yun tadi. Itulah lawan dan alami sibuk-sibuk kemenangan awak, awak baduo, lo nampak bos. Kita pindah dah bos, potong yang. Apa bos? Kemana? Dah lain lah, dah lain. Nak nampak dah lain bos ah. Kemana bos ah? Lapan nek kami menanti. Nang kalian masih ngangak sih. Ano yang lain leh? Mana le bos? Oi, nak betul lo mandang. Jawab main-main aja. Atas saya no aku no bos. Woi, nakasuot raw. Apa bos? Ay, tuyo awak cari banari maga kandaknya. Tak masuk lo bos. Lama no nang anu. Woi, kemana lo? Woi, kami no bos. Awak lawan bos. Kata kui. Abang perempuan sana jadi lo bos. Jadi, Bapak bos, dia bisa. lain. Lain juga kan. Punang kala masuk ke geng kami. Lai tahu, lai jale. Nak takut ni no. Oh menang Den. Ang jadi anggota Den kini. Jadi. Preman mah takbir awak mah lalu siko mah. Kamano le? Bako lah mayang. Duduk-duduk je kami si pulu. Jadi preman bos. Tak lain rokok-rokok awak mengerti wak. Kan lama itu. Ada Pak Ustaz. Tak bisa lo, bakatu ko la tapik mah tak bisa le. Pantale ko abi katu le. Berdosa aku ninggon-ninggon solat. Nak nama jadi preman tu jo tari lo. Baku kalian nak tahu bangkit kosong apa kalian bawa. Jadi preman tu nak kesukses wak lo. Cubalah tobat lah kalian le seorang-seorang. Umulah kadang.
Ayolah, awak pergi solat dulu lah, bakat tu lah, apa mah. Yalah, dah. Oh iyalah bos, kalau dipikir-pikir mana kecil-kecil bos tak tapi bahasa mungkin ada kata. Yo bos, kok mati wak kini bos? Tuh banyak masuk neraka bos. Dosa-dosa banyak. Awak acuk memalak orang bos. Ancak awak ikut saya kecil-kecil Pak Ustaz tadi bos. Dah betul lah bos. Batu aja kecil bos tak cukup bos. Sama lu tak lambe bos. Ancak ikut bos. Buat baik batobat ya bos. Apa bos? Jadi bapa yo kain insaf wak lai. Yo. Tu bubar wak lai. Iya bos. Anak seorang aja dah. Oi, iya lah bos. Iya. Pak Ustaz. Oh Pak Ustaz, kami yo tobat Pak Ustaz. Alhamdulillah kalian akhirnya sadar juga. Jadi bang. Dongkak ikut dah. Jangan macam mana jalan payah jalan mundur dah. Main gambar wak lain. Jangan sampai lah main gambar. Siapa nan masuk kami lain. Dua. Cium tangan, cium tangan. Lah, kalian lagi gini. Set. Mano Ustaz tanggalan gua. Ustaz, Dah. kami sepuluh. Aja wek Rod. Cak di preman dah ya. Jangan jadi preman bos. Tak lain rokok-rokok awak mengopi wah. Next sen. Nah, namu jadi preman 7 hari loh. Yelah tak Lah, ayolah, awak Tunjuk-tunjuk lah. Dan gua angguk geleng-geleng. Sen. ayolah, awak pergi solat dulu lah, bakat tu lah. Sen. Oh iyalah bos, kalau dipikir-pikir mana kecil-kecil bos tak tapi bahasa mungkin ada kata. Ancak awak ikut saya kecil-kecil Pak Ustaz tadi bos. Tobat ya bos. Apa bos? Langsung aja mek. Sen. Jadi bapa yo kain insaf wak lai. Yo. Tu bubar wak lai. Gak kancan dek bos ah. Ya. Tobat wak lai. Iya bos. Pak Ustaz. Oh Pak Ustaz, kami yo tobat Pak Ustaz. Pak Ustaz, kami yo tobat. Tenang. Tobat.